klapsko pjevanje se ne može uspoređivati s ničim sličnim vokalnim. Ima muški zbor, mješoviti zbor, ženski zbor. To je jedna kategorija totalno, iako je to pjevanje a capella, recimo, nazovemo je tako, opet klapa ima posebne zakonitosti. Klapa se ne može nema audicije za klapu. Klapa se nađe, to je čak jedan toga daleko svojedobno bio način života, a ne samo pjevanje. Oni imaju svoja, ta prijateljstva su drugačija nego ova ostala. Tamo pjeva i doktor nauka, analiziram pomalo, i šofer, i strojobravar, i ribar, ali oni pjevaju zajedno. Dakle, totalno društveno i socijalno suprotne osobe, ali oni se nađu tu i oni diše kao jedan. Šta danas, zapravo taj prostor zabavne glazbe, jugoslavenske, mogu slobodno reći, koja je bila strahovito raširena i uspješna, su preuzele klape, anonimni solista pjeva a korus, a onoga kasnije u refrenu, što su prije bili Kićo, Mišo i pjevači ti i back vokali. Dakle, to je taj prostor su uzeli klape sad. Sad ovi virtualni, ovi portali, virtualni, nazovimo tako, to i je. Teško je se tu snaći. Jer znam, neliko može reći šta je, koji je njegov status. Jedan pjevač, šta on bend, gdje on se nalazi, koja je njegova situacija, koja je njegova vrijednost. To je vrlo teško sad procijeniti, to se prije znamo točno u komad koliko je ko prodao. Ishodno tome je tu u godinu dana imao najveće uspjehe, imao je zagratene koncerte. Oni festivali pusti, splitski od Ljubljane do Skoplja, splitski, zagrebački. Tu ko je polučio uspjeh, tu je godinu dana imao gaže najbolje. Bez da ima menadžera, samo su ih zvali. Tu postoje mali taj nesrazmjer odnosa, odnosno onoga što Žominički festival želi sačuvati, a to je izvornost, jer u svakom slučaju, i nečega što se mora dozvoliti s obzirom na razvoj i tehnološki i sociološki. Jer ne može tražiti od klape da pjevaju dobro već uzorita cijeli život. I upoja se mala. Mislim, bez uvreda za bilo koga. Moraš im dozvoliti da se dokažu nekim drugim malo, izrazima. I sad tu treba naći neku zlatu sredinu. Jer se ipak postavlja pitanje kome je to namijenjeno. Ja neću banalizirati da neću podijeliti publici, da idem ja, što mi kažemo, kuruza, ili u Zagrebu kažemo mi kuruza narodnjaci, ali ipak nije ta publika baš tako primitivna da ona ne zna šta je prava pjesma. Oni kako znaju. Mi jednostavno moramo čuvati tu svetu izvornost, ona je glavna uloga i Žominički festival je napravljen zbog toga i on to radi uspješno, povremeno, neki put manje, neki put više, ali uglavnom tvrdoglavo to čuva uz mogućnost ovih nekih drugih izraza glazbenih. Sreća sva da mladi ljudi vole glazbsko pjevanje. I to je jedna garancija da će to i dalje opstati, da će se širiti i dalje. Ja vidim neke, oni tako oduševljeno pjevaju, neke klape i neki pojedinci njihovi, da ti pred tim moraš se predati. Znači, sve što misliš, jednostavno odustaneš od kritike, kad vidiš koju on ljubavlju pristupa tome i to je, znaš, onda misliš se, o čemu, možda nisam u pravu za masu stvari. Pa je to, ta ljubav prema pjesmi najvažnija. Eto.